Mon sang sang atanga INP Mizo channel longai thathin tu zong te inzain Chibai ule voin hi zoom ni som pakua khovel mon sang sanga pa te ni puala hun manni ania huna kol vomen Father's Day hile ti azia hi kanan soi masalo kanga ti chuan kan India ram presidential election boruak kan hi ple zoi donia June tha Sunday voi thum na hi Father's Day a man ani thina ato bulle an lo chin chua dan claim I han chui le te ang u kum zabi som ni na bullama khan Mother's Day lo om to sa ang dewa pa hlut zia hriat tharna tan Father's Day man du na hi alo oma angai tu chuak tu hi spoken Washington khopuya cheng sonora smart doti ania Father's Day masaber hi June ni som pakua sangkhat le zakwa le kum som khan spoken veng YMCA muna manani sonora smart doti pa Jackson smart hi anupuin na boral san ma awangin nu telovin fa paruklai mai achoi tlaya doti hi kum sangkhat zakwa le pakua Mother's Day nia Ankauran Central Methodist Church sa an pastorin nu poimo na sermon thiam taka soi chuan athin lunga ne hlea Mother's Day ang chia hian Father's Day po man turani ti in pastor ne na chuan arot nga la atira apa birthday June ni rukni turina dua mase pastor man mai lo wangin June Sunday voi thumna an mangta a Father's Day hi atira a hlo tlinghal mai biglo doti hi Chicago lama thil zirbel tura athang bawa wangin sangkhat le zakwale somthum nulama thartho le nia USA a dan anga pom turin kum somruk don a o nge sangkhat zakwa som pathum khan USA ro relna Congress a Father's Day pompui turin bill aluta sangkhat zakwale som paruka President Woodrow Wilson khan official turin adua Congressin anol saka sangkhat zakwa som nile palia President Calvin Coolidge khan apom puya mase kum enge moza choi nun lovin a om zui le a tichuan kum sangkhat zakwa le somruk le paruk khan President Lyndon B Johnson khan June tha Sunday voi thumna chu Father's Day a apuang thar le a President Richard Nixon khan kum sangkhat zakwa le somsari le pani khan National Holiday yatan Father's Day chu apuang ngetta ani kauran huang chunga tanga bulin tan ania khothang kauran ho chuan chung kwa paro puina pa te ngai san na le mangai inzir tir na tan ursun takenan mangthina golf ti tongkampo hi gentlemen only ladies forbidden ti na alo ni oma US Open golf tournament te po hi Father's Day a zo tura buat sai ani thin nge ni ole ti chuan India president thantur le Mizoram MLA te hlutdan kan soi chun zom don nia India sarkar opposition party som pasari te chuan tuntum India president thanna tura malak ho antum thu kan soi to a amaro chu voin thlengin president candidate tur anla mu zo lova heti lai hian BJP le an thopui party te ero president candidate tur la puang chuak lo ma se candidate tur hi an tlak cham mel lo hleni naktuk lam hi chuan presidential candidate tur te a hriat thei to abe sei om opposition party te chu atum ni nan June ni som ni le pakhat thole ni khian New Delhi a an kalzel dan tur soi chian an tum to a candidate tur po an puan chua to mai arin om news masalama khan opposition party te hian presidential candidate tan NCP chief Sharad Pawar an bei sei thu kan soi to a mase politics sala thalel vea cholsan ala du lawa wangin president chu atum lovani tichuan West Bengal chief minister Mamata Banerjee chuan Farooq Abdullah ming asoi rile a mase Jammu and Kashmir chief minister Louis Abdullah hian presidential candidate ni tura opposition party te beisei na chu anol saka ti tur kalanga ema active politics cholsan kala du lo tuna Jammu and Kashmir din mun khirtak hi khai chu akala tumme kani ti in anol dana soya kum somriat le palimi Farooq Abdullah hi
Lok Sabha member nilaya niya opposition party ten alaka base na an nei chu lom omati thu asoya amaro chu astet tan malak na nga maya kum upalam ani tabok nen hun tam anei to lova aram Jammu and Kashmir ta na ahun nei zong zong hlan atum ta zo kani Farooq Abdullah chuan candidate ni tumlo ma se opposition party te candidate chu a party na thlop tlak tur thu asoi ve boka Sharad Pawar le Farooq Abdullah ten opposition party somna an nar thlata a tuna mi pakhat ala om West Bengal Governor Hlui Gopal Krishna Gandhi hi Mamata Banerjee khana propose veya anni hi India nampa Mahatma Gandhi le Governor General of India nungber si Rajagopalalachari te tupa intro mani India President turin ani aya fit hi an omlo mai thayani ti hial tur chung kwatanga salient ani veya Gopal Krishna nu hi Lakshmi aniya Lakshmi hi si Rajagopalalachari farnu ani tin apa Devdas Gandhi hi Mahatma Gandhi fa palite zinga nopang berani boka pipu te atangin India ramta na thei top lo chua thin chung kwa anne kum sang ni le som pasari July ni som pakhat khan Trinamool Congress MP Derek O'Brien chuan India Vice President ni turin a propose to a opposition party candidate ni na hi apoma ma se atling zo talova a chanchin tlem hantar lang lo loila kum sang khat zakwa le somli le panga April ni somni le pani khana pianga tuna hian kum som sari le pasari na amang mek St. Stephen College atangin Master of English Literature azova Indian Civil Service lutin kum sang khat zakwa le somruk le pariat le sang khat zakwa le somkwa le pani chung khan IAS na athoka Tamil Nadu cadre ani India Vice President Secretary Joint Secretary to India President le Secretary to India President na te alo chel to tin ramhrang sanga Indian High Commissioner le Ambassador na alo thoknual to boka a retire ma in voluntary pension in achua kani kum sang ni le paliatanga sang ni le pako chung khan West Bengal Governor nia anupui Tara Gandhi nen fanu panian nei June ni somni le pakhat opposition party meet tura hian Aam Admi Party le TRS te chu a big taka som na pek an ni le a meeting masa khan antel talova andin munchiang taka soi thei ala ni lo deu opposition party in presidential candidate tura an base Sharad Pawar le Farooq Abdullah te ayen Gopal Krishna Gandhi hi athaviu mai theya pi Mamata Banerjee po in a state mi nanana chu adu sakjok nge yinarin omboka BJP candidate tur hi kan la helova June ni somni le pakua hi nomination thelu theina hun nung berni in tunkar chung hi chuan candidate tur te hi kan hreman to ang ti chuan Mizoram MLA an poimo VM tungen vote don ti te po soyela kan soitak ang khan rorelai BJP le atho pui MLA le MP te vote zong zong belkhom ayin opposition party te vote hlutna atam zoka BJP chuan tan ala na save le maya Defense Minister Rajnath Singh le BJP National President JP Nadda te chuan opposition party te hi tender tuminan beivemek boka chuwangin opposition party te zong zong hi antran rual thei arin omchia lo ve bokani India rama mi pui ai o turat han lal sangli le zariat le pakwa an oma heta hian president ina an nominate member te chiartel anilova Jammu and Kashmir Assembly thi ani nu hian MP te vote hlutna chu zasari le paria tatangin zasaria atla thata a MP zong zong vote hlutna hi ain anga MLA vote hlut danero state lian le te ain thlau hle ve thungani Uttar Pradesh MLA te vote hlutna hi zani le pariat ania Jharkhand le Tamil Nadu vote value hi zale somsari le paruk Maharashtra hi zale somsari le panga tenia avai chuan tar lang lo mayela ti chuan state te nau zinga vote hlulo ber chu Sikkim MLA te ania MLA pakhat vote hlutna hi pasari chiani
Nagaland hi 9 ni in Mizoram MLA vote hlutna hi 8 tani. Mizoram MLA zong vote hlutna hi zathum le somni le kania Uttar Pradesh MLA pani vote ai na claim zok ti nani. Mizoram MLA somli tele Lok Sabha le Rajya Sabha MP ten presidential election vote an thak theido na BJP kai shwai National Democratic Alliance zom ve Mizo National Front MLA somni le pariat nei hian BJP candidate an thop mayarin oma tin MNF hi Northeast Democratic Alliance neda pola atelboka BJP kaupe ngania BJP MLA omchun Dr. BD Chakma point BJP candidate vote venge chorin omboke Mizoram opposition MLA som pakhat anoma Zoram People's Movement ZPM in Paruk Mizoram Pradesh Congress Committee in Panga heng party pani te hian opposition party candidate in Troman vote arin ombok ole khati zongkha tuntumata na INP Mizo channel atanga update kanan siam thei ania ngai khati zong ten atop thengamin lo ngai thak sakawangin inchunga kan lo me